henang patas suyang kali telugu。太鲁阁主语有声圣经。今天要读的经文是马太福音第3章第13节到第17节，耶稣受洗。Subutan bahang, patas matai tiga teluk sebagian, pah tiga makan teluk kenai ni, betak tiga makan pitu kenai. Muda petegaya pesinau ka Yesu. Sida ka Yesu o, jita petegaya pesinau Yohani an misani, pah Galilaya Musa hian yayung, yuludang hiya. Yohani o, lubang nasaw hatalun ka hiyani lemengaw. Yaku sana balay bi petegaya pesinaw sunan o, masulu masuuko miyah kenan ka isu dahaw msa. Kiyani semiyuk lemengaw hiyan ka Yesu, selawa ay kusayanghan. Saw ni o, kahadun ta muda ka penaysa utuh balaw misa. Mano saw kiyani, semelawa ka Yohani da. Pentegaya pesinaw ka Yesu do, asi negala pah kasya ni, tay, magkalawah ka kalat ni, miyah metucing tetamahyan, medeka biutut ka, pagihar utuh balaw o, tanah. Kiani, pah balaw ka kali. Ni o, laki mo, lasun mo bi mesa.